Days after a 24-year-old woman from Bihar was brutally killed inside of her PG in Bengaluru, the police have nabbed the accused and accessed the CCTV footage from the night of the crime. Dakawat nga rendang mat u ramba iya kawe kakkan taibriu hapo kajakasa. Kijingja bas ngosher kai bat ba i satmet tangban petro hakini kisni ni i bat yo sngo hajan man ki benda watla kalong hagi jakasor ne wat shadow ki benda bak kendong kijingsha ban ben bat jingsha thombor khamtam iya ki kin taibriu kiba omla banyele persha bat kabor ki ramba dangman hakamit chung kasngi baar hakpor kembak khatwei baje damit layo jingte lengba ki CCTV balap penat hakate ka PG balasa wai daki kena pule neki batrai ru kumju batlai i ba wei neki shenrang briu ulalai pan kendar jingkang ya kawei neki kamera balasa daki kentai bat utai briu ula batar jubor dakabo dakatare nakarendang ya kawei ka kentai briu balatip kerdeng kumka kriti kumar kabadai trai napo kacela Bihar barla iru hashabo tayu briu unshimno iya ka jingim jong katai ka kriti ula patania ka shiki benta bak khandong jong katai ka PG batru ban ot sendon dakatari hadu bakan daklak sendono barkeni ka jingja kadai hapo Bengaluru kijing te bak khamnya long bakite ki arngot kidei kibaya salang hakte hi kaju ka PG baru kidei shisamla artat batla ongru bakadau ba kadai bau teu samla shendrang menta udon hapdeng ka jing bom don kam don jam chongu kepala mi ka jingenia kabajur hapdeng chongki yau teu beriu layo ban kemno menta kasngi napo ka cela Madhya Pradesh bat lawan ra syab Bengaluru banyo ban pendep ya ka jing tian bishar ya u daki pulit yatu ubi dayanan ubade police commissioner ka Bengaluru.